Right, search minder. Rapi. Graphic. Draft. Just Lovo. Mtanami kaleta amanzi ngale. Thatha namanzi. Ngubela amanzi, thatha amanzi awujaha ngubela. Alethe hamba bafaka la. Right, mfana ntengikhangele uyangizwa ukuthi ngithini. Kujoko na isimeni saphakathi ngikhulume la wena mfana isimeni saphakathi. Nxa ntengiyakhangisa la mfana sinyafike ekhala phozala khona isimeni saphakathi. Ngabona mfana umuntu ongabe ungahamba ubhoda phakathi kwekhawu ubhoda phakathi komuzi. Asembuza ukuthi kanti kwenze njani kanti umfana okhe bhoda phakathi komuzi ungacaci ukuthi kanti kuyinivela kubambaye bhoda ukhanya ungathi uyabhoda ungathi ujoyinwa lilanga ungwedwa. Kodwa mbuza ukuthi mfana abazali bangapha bakuzalayo. Bangapha abazali bakho mfana. Abazali babhubha. Yikho khona kade ngikutshengiswa umusa wezulu lapha. Ngiyakhangisa ukuthi kanti abadala vele bazubhabha umfana kade na vele ubambana esandleni. Isimo sokuthiwa umfazi mfana mbone vele siba luhlupho phambi kokusuka khona ukuthi uthiwa bamithwa umfazi. Uyangizwa ukuthi ngikhuluma nthini? Amen. Wena mama wena sungenze ukuthi uhlale la ubaba lo kwesikhatshanyana kodwa mbone ukucina into yakhona ihamba ichitheke kungabe lento ebambekayo izama ukuthi liyalwisa la wena mama mbone ulenkani yakini yabo ante kulandelayo ulomoya ukuthi wena mama uyaqokwa umoya wesidoda ukuthi ungamtshaya ubaba ngilamanga yini? Amen. Liqiniso. Wena mfana abazali bakho bahamba ngendlela elungileyo into engangenzela wena mfana sihamba undingele i2000 rands i2000 rands xa ngahamba la mfana ngiyekuncingisele emuseni waphakade ngihambe lawo entabeni yaseMangomora uyakwazi eMangomora angikwazi ukuthi ukuphi lapho khona intaba esihamba kuyo siyadlulisa imthandazo ufana ngiyengena lawo emanzini ngasembuza ukuthi inkosi yaphakade kade umfana ngimncengela sizatho bani kade ngikhwela la intaba kodwa mfana ngaba ngale ngakhola la intaba kabana ngikuchaya isimo saphakade ngikuchaya ukhuhla ngesawudo udinga isawudo lamanzi udinga le rice 2 kg usudinga le chukela kwenza into yakho ihlanganisa mfana ibe into emnandi ezaba lama results empilweni yakho sikuhlanganisa kuba sikuncengela isimo saphakade sikuncengela mfana ukuthi into zakho zihambe zivuleke uyangizwa ukuthi nje amen into engalenzela kodwa ngibone rapi kulesika la mfana kulesika mfana mbone kule sika lapha esikaba umncane ngokuthi bokumdala wakho mbone kuyefunga manje ukuthi wena mfana inyanga ezimbili leza kusozuziqede wena mfana inyanga ezimbili waziqeda nzima uphila phakathi kuthoko nemisona phakathi zami ukuthi ugijime ngunikeza amalanga amathathu ugijima unthole 2000 mfana ugijime ngiyokuncengela emsweni waphakathi ngincinga lawo semfuleni phakathi kwamanzi siwachama nzona siwachama thiba amanye siwachama gumba amanye omhlaba nafana guqe phakathi la kwendawo ngincengela emsweni waphakathi uNkulunkulu akuzwele akukhiphe esilingweni leso khangelane laso ngibe sembuya ke sendungisa indaba yomuzi ukuthi lihlale kuhle lalo unkosikazi le demoni elesidoda elifuna ukuthi libambe abantu abamadoda ngendaba liyangizwa so ngilinika amalanga amathathu ukuthi lihambe lindingele i2000 lindingele ifish oil amafutha esicheko lawana ngizathela emfuleni nami lo mfula bese ngidinga le rice lechukela i2 kg i-rice yayibe i5 kg kwenze ukuthi lincengele emsweni waphakathi esimeni saphakathi ukuthi into zihambe zivuleke yangizwa ukuthi nje lesimo semali siyala izandla zakho amen amen lisisisi usisile ngicela ukubuza ukuthi lo baba omncane lo rapi buza ubaba omncane lo ongifungile uthi 2 months angingisiqede kubangani lapho kulesimo saphakathi mfana kathi ngihlinya ukugijima ufuna ngibuza isimo sengigijima mfana ngifike ekhaya lapho zela khona mansiya ekhaya isikhathi vele ebangiswana umntwana emncane kathi esimeni saphakathi kathi vele kubangiswana umntwana emncane kodwa wena mfana kuliwa la kuvele kuliwa indaba zikababa bakho ayivele sithilwa yena nabo omdala wakho vele ngumbango omdala wabantu abadala wasalele emuva uyangizwa ukuthi nthini amen so ukuthi uhamba ngokuphangisa ngoba i3 days imbone mfana mbone irobot lifaka into ebomvu lifaka into ebomvu phambi kobuso bakho lifaka into ebomvu phambi kobuso bakho kwatshengisa ukuthi kukhona sokufuna ukuthi kwenzakala phakathi kwempilo ngiyakho mfana kodwa gijima umtshele umfana ukuthi kaphangise ngidingela 2000 mfana yokuncengela esimeni saphakathi endaweni yaseMangomora yokuncengela phakathi phezulu kwentaba ngehlela phezulu kwentaba ngiyencengela futhi phakathi kwendawana esemanzini ngiwachama thiba amagumba amanomhlaba kwenzela ukuthi phela nonkosikazi wakho lo akubone njengomuntu ubusungidingela wena mama undingela 500 yokuxotsha ugogo lo kuwe unogogo wesidance uyangizwa wena mama Amen. ofuna ukuthi ubambe indoda ngekhola uyangizwa ukukhuluma
Ngiyabizwa. lihambe ke phandle la umntana mkhona phandle yabhalisa libhalisa amafoni number lokuthi lichi number yini laphana lamabizo uzalinika inumber yami lizamfonela next week namhla lizingabuya nini nikwe 3 days Kusasa singabuya. right bhalisa ibizo nilibona umntana nami laphana libizo landela Siyabonga baba Prophet. Rapi sign